Orang kaya mereka tak panik bila market jatuh. Sebab apa? Mereka tahu emas ini mampu pegang nilai. Tengok saja ekonomi sekarang tuan-puan. Saham turun, ringgit pula jatuh, harga barang pula naik. Ramai mula risau tuan-puan. Yang mana duit dalam bank pun macam tak cukup nafas. Yang paling teruk apa lagi tuan-puan? Nilai duit makin lama makin susut. Tapi yang saya pelik tuan-puan, orang kaya ni relax je tuan-puan. Sebab mereka tetap survive, malah kadang-kadang tuan-puan makin hari makin untung. Kenapalah tuan-puan? Sebab mereka tak simpan semua duit dalam bentuk wang fiat semata-mata tuan-puan. Bila ekonomi goyang nanti tuan-puan, mereka ada suatu aset yang selamat, iaitu emas. Emas ini dari zaman dulu lagi sampai ke sekarang tuan-puan tetap laku. Tak kiralah krisis ni macam mana, inflasi ke, perang sekalipun, ia tetap steady tuan-puan. Jadi kalau kita nak ikut langkah bijak orang kaya, satu benda yang kita perlu buat tuan-puan, tukarkan sebahagian simpanan kita kepada bentuk emas. Tak perlu banyak pun tuan-puan, tapi apa yang penting tuan-puan kena mula sekarang. Sebab bila market bergoncang tuan-puan, emas ini kekal tenang. Anda nak belajar cara simpan emas dengan selamat, ikut strategi orang kaya tuan-puan. Jom tuan-puan, saya tunjukkan cara kepada anda. DM saya sekarang dan jangan lupa follow saya tuan-puan.